Riri kamiti ya bunge ĩgiĩ biacara na ĩrĩa ya ũrĩmi ciambĩrĩirie mĩhang'o ya gwĩkinyia kundu gutiganite kuria cukari uria urekirirwo nganja unyitikanite. Akenya nimambiriirie gukinyirwo ni urugari wa thogothogo iria ikoretwo bururi-ini ĩgiĩ cukari. Tauni ya Nyeri ni kumwe gwa kuria kugite na unyihu wa cukari. Kuwa na shida ya sukari for the last 1.5 weeks. Na tangu ishe sasa, naona sasa kwenye tulikuwa tunaweka, sasa tumeweka mchele. So imekuwa shida kwa customers wangu, wakikuja wanakosa sukari kwa sababu hatupati mahali tunaweza itisha sukari kwa distributors ama wholesalers. Muriongo witu matuka-ini matiganite tugikorana na masupermarket matiri na cukari wa kwendia. Hamwe na kwaga gwa kuruta cukari, undu ungi urarigithia ene matuka maya ni uria mangikura na cukari uria mwagiriru wa kugura amu nginyagia riu thirikari ndiri iraruta riboti nginyaniru. Aria matwendagiria cukari matiratwenderia, ona ithuĩ tutirahota kugura tondu tutiri turamenya biũ ni cukari uriku thirikari irenda na ni cukari uriku itarenda. Koguo kwa njira nguhi ithuĩ tutirenda ona kugura, ona mundu ina mbeca ndarenda kugura tondu ukugura cukari uke unyitwo naguo. Koguo turendio uria twenaguo tunine nginya rĩrĩa tureheo clearance ni thirikari. Ona mathina maya ma unyihu wa cukari makiambagiriria, mihang'o ya kwitana na cukari uyu no irathii nambere guku makonia 300 makinyitikana mwena wa Samburu. Mubunge mutumia gicigo-ini giki na Isulale Suda akimenereria thirikari ni undu wa kuheana riboti taratwana na ciegi cukari uyu urerikana ni ugwati. And then it's also funny for two government agencies to give contradicting information. Really, we're in one government, we're serving the same people, we should be reading from the same script. Oho akoria thirikari itige kuhuthira mweke uyu guthagathagia onjoria nini na handu ha uguo mangethanire na itanga iria iri biacara-ini ya kurehe cukari uyu bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.